Uba Edelbot Nongrum MLA Jongonot Shillong matakasi ka khandai tarik jong unok pra arajar arpuar ulo apply pet ba yaki kali ban syakri yaki pet ba kini ki kentop yaki hendru teli ki ambulans bat atli ki kali ya ka bala ai nam tagi balang bat kamjuru ki kenhon ki ban syakri yaki kampat ba kini ki ambulans ki bala ai ki ka sang FUGGP sang HYC sang KSU bat kamjuru yaki komiti ba penyak di Kisnong bat kamjuru ki kenhon sang ki baja syakri ki pet ba agani ka konsensi yang ni kali la pelaj akan jalan ngapong hapok jauh siap haka beda dalang ru ki rambak senong dak senong ki baper ki bahap apok kena selong konsumsi par kemjuru kerja dalang jokin alam sang barang ki bi aprang ya kini ki ambulans sebab kemjuru kini lam joki barang ki bi aprang ya kali nak kamta ka jungtan kam ya ka bala ai nak amil skim lingba UMLA jokan dot selong haba keren akan dekat jalan ubah darbar ulang baula ai kini ki ambulans am nak kamta man job election dari nak kamta masyakri ya ke pan maka dekat kamram ko jong haba ke ba kila bersiat au ya ni kam Ningkong ni shop nakaliang jong apa nakaliang ka implementation committee jong 17 North Shillong constituency ni sodai ban panmau margim semayo ban sedang akapor markapor kalau ngabakodo nak menta jong ilang baro boleh sibo nam ta ni ke step lala ban pelaj akapor ke jong pi ke bakodo nak bangiyo ban saki lang yani ke singi hasoban puli hasoban pelaj paiba yang diki ambulances ndriutuli ban artili kepada kawai jong society kapan contribute ya ka emlang salam lembaga services ke jongki parkum jo kawai kepada kali boloro jongka balang blai ni ko ni syab ngapan pau ke jing kemen bar ke jing sungu ke jong ayo blai nong bu nong thau blai nong pelong nong penman bola pli kini galak kelenti habang lalak banya lumlang hani ka por jong ni ka step ka bomenta ham tame ngasungu kalong bola sei yang ana ni ka constituency but ngayo ya kaman persang lai boy lai bor kumno ban ngan a yang ta ka jing syakri ka jonga hani ki san snem ka basa khendet banai kan kutno ini ka term aku ban sim ka por khendet subama pinga kadi setiap kawan sa chicken mau kasgi kawan sa chicken mau kabanong let's say red letter D na kawan ta constituency kini ki kali ki belon hang ni hakmat ki belong tang ki atiar ki jing thau ki jong brio leki kelalong penban ke jing kerku ban syakri yanga yangi badia paro khamtam ti bapang ki bastom ki batlot ki baswai bat khamtam ya kitu badongkam ya kejing syakri na ka banta banyada ya ka mensiam kesiar ka mensiam rupa ban penpoi ya ki syak ta ki jaka ki balong kejing sumal makin yo akapor na ka banta banyada ya kejing im gujongki ngasi mini kapor ban perken mau ha ka ba ngako abani thu le me fi baro boleh hani kasngi ngasi mini karai ringkat ba committee ban pelaj pai ba yani ki pratli boleh ngamle kawai baling amle ar hagajing sisa aku abane thu ep naru snam arjar khat phara habang ayo ya gajing job tiklawan ki parlok lambagi ngamut ki NGOs ane ki wei pat ki batmu ya kawan pan ini ki kali nam ta kejerap ke jongki tengalong iki manganum pala banai mardor leito ngan buanga banan le ya kabadongkam ngaso komen bani thu ep bat nga hapru ban ko ya kei ko bangala persang bakowei pakowei lembaga skim kita ke SUWP ko bang itip lembaga MLA skim ko na ko banta special urban development program kani ko bari kala klanti ko lembaga central government ko lembaga state government ko lembaga ki representative ki balong ki local MLA jong ki constituency uper ngayo ban persang ban pendap hok la ka jong ka kamram ka deiti ban ka jingkir clear ban snguru bade ban yathu ep ba hadin ba ngala temu ya ban pendap ya kani nadu senam arja khapra ngai kimi pat ki jingyaki
kabari ka bangitip lang boro kumba ndriu nyu banai kani hani po konstituensi jungi kabari ka jeki po ka them yo molong nangta kimi pat saka jeki KLP ka CA nata kawan sa COVID wanum sutu bakla kamdei na kabanta election ngali kani ngadi ubrio bajuya kran om tanam ta election ngadi ubrio ubakani ka konstituensi kelas A mania kun na kabanta ka generation deh lor tak nori makuan pensai bapinum sutu bakla hani ka step ko ba soban pelat taiba nga ai ka burom ko bakrau na ka banta jong pikirang basnong ki secretary snong ki executive dolbar ki executive jong ka dolbar snong bopher kiton girang basnong ki bra phone bakim laban wan bulan skim din penokam bakla ka benikong first party ka diga service hani po constituency ka ba archway par ki paiba kin sobha bar contact directly yakini sobha nai pen bon kam palat ingi kum ki amali namar ngitang sansnem yo kani ka experience ka bang yo sansnem ngila sipun kam bet yakni ki individual matters man kasgi hadu ba ni haban kelet ru ya ka duty and responsibility na ka banta ban saindor ya kalawai ngila sipun kam ban saindor ladi ngila tieng boyok ngiram election ngila kelet no pat ya ka duty and responsibility na ka banta ka san post nam manung sim sipun kapor